This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. Fame away. Emma was sauce falolo for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fatu mfafelo ya tupa iyo Samoa ai mese pule anga fa ke po Samoa pia ina mai mo mali ne fiafi sifa poponga ni tato tala Tautai so tofi su ivo te se malua fe wa fa tala to mua so toto fo ale apole au nanga ntanga wengo so fo maloloina Katarina to via mo sifa poponga ole atina e fo sa tatala lo ia ile so na nafi ne olo fa se ni no fa nga sa ia ile fa mai mo tamaiti ile fa mai tuai le wato fa le leia e abia mano fanga le fale so e toto ni terminei ole atina esa fa tipeina e le fale tupe le lalolangi le fa malo le bloketi mo le tani atu le covid spruiva e tawa fa i ole atina e sa fa tupe e le fale tupe le lalolangi e au fia i atina e sa tsala i sala fa i le vaya so watu anai o atina e putasi fa le alili malana manu patasi ai mal fale so e toto e matotua e tasi tesi male 2 miliona ole afionga le minsta se fo maloloina vala se tafito sele na saunua ini saunua nga autu na yeta ua se fulu fa poto le fale sue toto lo iai magwa mai o na toe fa le le a toa a wale fa tinonga le au nanga le vai nga sue toto pa tu ina i fo ye le minsta le fa nga luenga ole anga lu ile au nanga ini yeta usia le le a se tanga luenga ole manuia ma le le au nanga le atino tali no tovia mo le Tautai. Inisio tala, fitu tesi malabalo miliona le fisosoani e fale tupe o tina e Asia, mo le atina e ino timawa imo Samoa e le ituo pulenga pisinisi i te tono le atunu. Katalina tovia mo se whaopoponga. I se pepa o whamtalanga me le ofisal so upu mtanga renga valemia marka peneta, o lo ta ua ile whaamatuina mai e fale tupe o atina e Asia, o le fitu tesi malabalo 5 miliona mo le sitia o le tamawa ingo Samoa, ini tutau i pulenga fa per fa leo business i tono la atinu o le afso soani le vai ngalona lua leo pro kala melangolango fa tupe atina e Asia ili tausanga i lua fe lua le asa fo ina ile fitu tesimale 5 miliona mala atina ino le tutau i pulenga fa wow fa leo fa la poptonga tuma oti man fa leo le atina ile tutau tupe o le afso soani lo ngatasi ma na fu al malo mo le una io fa la poptonga mo atina emanuia le nau ta ingo ia polo kalame so swani ina ia sitia ma fa le va nga umolo o fia il polo keti ma ia afia nga o le go vitis fluiva o ia polo kalame a ona ausio na mana onga autu e ala ile le ona fofo ina te tau le tongi ina no nga tupe o le puipuinga mai nga luenga mafa po atina e tele
ia tō sina le langolango al maenga tumooti, langolango ino tangata whainga luenga o lo ngā lulu e le whātino ino atina e whalelea le tūtau se leni, whapea ma le tūtau se leni, fsota inga whātia kunolosi. O le afso soane le whatupe o lo mawhai ona whamatu watu i ona sui, po atunu ue maua lalo ma vai te mau ainga, e fso soane ai atina e mo te mau ainga, ina ia tu i titia le mativa. Talina tovia mo le tautai. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like some ice cream. Yeah, Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, nom, Uncle Johnny's ice cream. Hi guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun. It's so yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitale from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. O se whapoponga le ni Tautai mo Pasifika. Katalina Tovia mo se Aotelinga. Tala falava se whalinga le nei o Talaman Pasifika, lo ripatia mai le tio whava o malo New Zealand, whai o nawina atu le langalanga malo si o company na Uncle Johnny's. I tala te mua lo whaawau pēr le ngaluenga la bea I mō tangata o lo tānu nia I whale, na solo I lalo mai le mafui e, na lulu ina I vanu atu le aso ananafi. Le teimi ne ewa tau nuu nei vanu atu sui o vaenga o puipinga New Zealand ma Australia, e fisoa soani I le ngaluenga la bea I mō tangata awhia. Whania le official puipinga New Zealand, e tasi le vaa o tau nui Port Vila, o le isi vaa o lo oanga I no mea. Siria maritolu se lau mafui e la Haiti sa toe luluina I le mai ai le mafui e tele le na afia I Vanuatu. Ma ua whamonia e toa iwa tangata maliliu, au fia ai matangata nu usaina e toa lua. Ma o loo mawalunga le langona e toe whao popo ina le numera, o na o loo whaawawina pēr le ngaduenga fsoaswani, o le abesia mai o tangata o loo tanumia I lalo o nisi o whale tele na solo I le taulanga. Whamonia le ai se vaila au ona, sa suina ai le vainu, o le pina colada, sa tama mawhaitu risi to ono, masa tangata anu e to tasia fiti, sa ta whawhao mamalo lo le whalitali malo o le Warwick fiti. Nea sa whafua sei o na mamai, ma wina whatapatope atu ai le whale mai mo tonga fitinga. Whalia le minsta o tu risi a Viliame ngā boka, wa mai al suenga sa whaatino ini le aso ananafi, e tu sai mama salonga, I le vainu sa tau mawhaitu risi. Ma ua whaamonia, e le aise afianga o se vaila au ona I a vainu. Sa ue ngā boka, sa ngā lulue whaatasilo na ofisa, ma isi a waunanga I lea mata upu, ina ia maua se tali mautinoa o le whawhi tauli. Na ia ta ua foi, ua tea umaitua I la tau e toa fitu sa tau fia le whalemai. O lo whaawawina pēa suenga I lea mata upu, ina ia mautinoa le mafu angatonu, na mama I whaatasi ai tu risi toa fitu I le taimi tasi. Tala ia Pasifika mo le nei afiafi tau wha seifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. O se whapoponga le nei Tautai se fuanga le Kalesia Katoliko I le Nalolangi. Charity tuala le misia o mo se Aotelinga.
talo whaatu Samoa ma le pule e kalisia ma tangata au lotu o lo ili tu matu sa sae o le atunu. O se na wataua le kalisia I lana sinoti I lona winga ato atoa o le au mai o tangata e whai malanga whaatasi ma toma natu ma tama manuina ni awala mo se anga inga I luma o lana nganuinga whaatala lei. Whaawau whaasua pātele I la mada hanga I talafo le Vatikano e tatau ia I lātou o na tangai tūlanga o lo o tupu mai le tu mātou sa sae ma lea a fia I o le puleanga o se avanoa mātanga o fia lea e o mai whaatasi mauli ili I tu malu I tau ma ia manu malo ina o a onga le tala lei mo le lumana I o tangata ia saofanga ia I le ekalesia I le whaaleanga ino malu ma le ave whaamalo si o tangata mai o lātou ainga. O lea le wha moe whaatasi ai wha poptonga I folau whaatasi mo se toi whauina o le puleanga. O se ekalesia I Afrika, o se wha potonga, ma o sa auni on tangata I leo langa whaaleanganga I le whaatasi e whetu whaai, ma o se tiute mai le au ainga o le atua, le ekalesia, le whaatau no o lana mamolina to le tala lelei mo no uma. I tala whau popo, o loo whaau pele whaau ino foa I ang nilei mo tangata Suria, mai malo au whatasi ma le ekalesia, whaapea na lango sua whaaleanganga o foina mo tangata Kerisiano o loo I le atunuu. E uila vai whaale tonu o loo I Suria, o se saunoanga lea Maia Micho Constantine, le whaatono le ofiso le ekalesia, I le matanga luenga mo le tala inga, mo pi tonu o le panona Suria ma ai kupito. Mai reporti o le asu se fulo te sema, sa whaatala noa ina I nisi o paanga o le ekalesia o lo I totono le atunu. Ma na wha mauti noa mai ai, o lo tu mau pele tu langa o tupu mai vaenga wha au penga ina. Sa whaalia wha poptonga Kerisiano I Suria, ni langona fesuisu ia I maia I lato ina wapa u le pulenga ale Bashar al-Assad I le aso valo te sema. A o lea wa wha moe I se toi wha lelea mai o lea tunu ni ngā luenga. O le a alo atu iai le taita inga wa tula I mai, ia pui tangata seni Suria, ai mai se tangata Kerisiano. O le tootele o lo nonofo I va inga tūtaulanga. O nau ta inga ia mawhai o na whaatontonu se o langa saunga le mō mai le au ngā oi, ma kengi o lo whasa o lo I vai a ai. O nau ta inga lava ia mawhai o na whaatontonu se o langa saunga le mō mai le au ngā oi, ma kengi o whasa o lo I vai a ai. O se whaalinga na mai le pateriaka o I lātou I to'otolu o lo whaatatau ia tūlanga na tāua ma le wala au whaalauiloa lātou te tutu whaatasi mo o lātou tangata o pateriaka I to'otolu. Yeah. Ma o saulanga pateriaka ia John mai Antioka o Ephraim Karim le Kalesia Orthodox I Suria ma Joseph Absi o le Melkite e Leni Katoliko. La tauta la talaina le tāua o se puipuinga mo Kerisiano o lo I le pitonu ma ia whataua whaasino manga o tangata seni ma lo lato iai I to tono le atunu. Lato whaatalia se waainga mai le pulenga pe whaasoa mai I le atunu. Lato te nuti mea whaatasi whaale malo ma manatu I tangata lotu o whaapoptonga o tangata o le tunu o malo Suria. I lene I taimi e leo tūlanga lele I tupe maua o atili ai le matiba o tangata tangata le soifuanga. Whaatoa tele a inga o lo o mo o mia o loa whaanati au pito mo o mia mo I latou. Whaapei o tau mafa whala au mo le soifua maloloina o swau o mo le kokaina o tau mafa ma whaavivela nisi o sapalai mo whanau pepe ma le tele o maketi o lo tāpunia I taulanga la iti uma se I wangana ai Aleppo pe tai e mo o mia pea lo lātou whaatalitali pe a whaapewhia mai se atina e o le a whaata oto ai se Suria fou I le taita inga o lo o ua iai nei. Whaamai atu a popo inga whaaleanganga mai le tamapa ia, whaatatau I le aso soifo lo tātou whaola, le aso Krismasi. Whaapea mai ai, o whaatumulia I tātou I le whaamoe ma le talitonu, I le mauti noa o whanau ma soifo mai le ali I mo I tātou,
le upu whaavavaua le atua e le mawai. Wa fio mamafuta whaatasi matangata, ua liu tino tangata. O whaatasi o ia ma I tātou, whaapei on tusia I le evangelia I Ioane. O le tala le mo I tātou e suia atua ilo tātou tala pasol pito. O le wheamo petele ema, ua mautu whaanga mai I tātou I le tala le lei, o le oli o le tele. O le ale I tuainga oli oli, e le oli wha le lalolang nei ua tātou masani ai. Lea e whaananau iai o tātou loto, ai o le whiwhianga sili atu, o na o loo wha sili nai le tangata. I nei aso, I mea o tātou te le o maua, I tātou o poina ma le mautinoa folfolanga I le mea lo wha anangata wa o foina mo I tātou. O le wha moe I le toi whanau foina mo le o langa whavavau I le langi. Ioe wa fia mai Yesu e avea lona tamā, ma o tātou tamā. Matu ina ia I tātou le tofi e avea I tātou ma whanau le atua. Oli lea e ma whana I o tātou whatu. E whaafauina ai le wha moe ma se file mo mawaina. Oli e mai le anganga paia. Oli I le avea I o I tātou o atali I ma whawhine o le atua. Ua soifua mai ke riso I nā oli ia le lalolangi uma. O oele nā e te tūla fua I le wha moe, ua apa mai le atua e la vea ia te oe mai a venga uma, ma whaali atu I lana silafanga e tā ua tele oe nai lo se isi lava mea o le lalolangi nei. A o alo atu I le aso sa wha o le atevetu asau nei, tātou talusia se oli I le lalolangi uma, mo le whamanatuina o le aso soifua lo tātou ali I whaola, le aso Kirismasi lua wha, ma se tausang fō manuia. Maria pa iai, toi whaafo I mai tangata I a au Yesu lo whaola, tālo sia I mātou. O tala I o soifuanga le Kalesia Katoliko, e momoli le whaaftai whapitoa I la tātou pa angalangalanga sua le Jan Mouse Company Limited, ma lau whaafonga anga Samoa ma le puleanga. Ia whaamanuia le atua ia Samoa ma le puleanga, ma o asi Kirismasi fia ma le tausanga fō manuia. Tō pa soifua. Taulumanga le no tātou Tautai mo le nipo, e moli atu whaftai a Samoa, e mese puleanga whakipo Samoa pia, ma le pulenga le upumana TV, I lau sila ma le mai mua mai le ni tausanga lua whelua wha. O lau Tautai muli le ni mo le ni fo tausanga. E watu e foi whamanuanga le Krismasi ma le tausanga fo, I lau whionga a ke pikpo mo se Victoria tui, ai mese lau was taulanga, lau no fuvoto, lau whaingonung pa ia le atua, ai mese Samoa atua. E le whangaluina fo I whaftai whapitoa I tātou paanga māsani, whare askulimi Uncle Johnny, kampania a mau, man tangaluenga puna o whana atura marisi o si o manga, I lo o tau langulangu sua, I nei fo I tausanga lua whelua wha. Manuia Kirismasi Samoa, mai e mo si tausanga fo fia, tō whāsoi fo. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality. And ours. If we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. New and improved Lion Classic mosquito coils, exclusively distributed by Chanmao Company Limited. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With
delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams. Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality. And ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part.